Appropriation Bill number 5, 2024 passed Ugodoba Ngaidana Lairaba Sunglava Tanja Sida. Demand number 15, Consumers, Food and Public Distribution Gamari Lenana. Wafungara, Pungdok Chanavagi Tanja Pibi Vigamakta, Takapa Pungdok Chari. It is crucial to address the significant challenges and discrepancies in the public distribution systems that directly impact the life of our citizens, particularly in my constituency of Khetrigao. Khetrigao Assembly constituency ki oina matam sangna tha nipan gi cheng pithok taduna lerambadu ji pithok khre hairiba cheng napsa gi card holders makai da piraiba cheng ase khoi hana adumak phangaga leramba napsa gi card holders kayama hairiba cheng yenthurokpa matam sida makhoi gi cheng yaurak-taba adagi yenthokpa matamda thungdaba gi isu kayama koi theng hujujik mayoknari masida lairaba praja ngaktu oibanina napsa gi beneficiaries sing asi mahoi gi card sing asi koi DSO gi office ta pisan ki bata natana verification sahi amagi mukki matam asi koi verification tawdana lakpa तौननबगी दमकता दरकार लेबा मागे मथौ ताबा चे चांग मखै अनिरक हन्ना DSO की खुथांगदा फेयर प्राइस ऑफ एजेंसिंग ममांगदा लेरंबा फेयर प्राइस ऑफ एजेंसिंग की खुथांगदा अमदी मसा मसाना नफसा के कार्ड होल्डर सिंग मसा मसाना पिशन गिबा तौबतबु DSO मसाना DSO की ऑफिस ता हाइरिबा कार्ड सिंग असे वेरिफिकेशन तौबगे मुहुत्ता प्राइवेट पार्टी अमदा हाइदि प्राइवेट entity da piraga card sing ase verification tongna bo na bakanda card sing se mang khibagi adum laba yamna wafam sing su leire masida ina hangjaning badi KFNPD department asina private parties ta outsource toraga card verification to hanana bagi sarkar gi tunganba order natragana adum laba kari karamba मोंगदा पिथुरिबनो हाइरिबा कार्ड सिंग असे पीखरगा मखोगी वेरिफिकेशन तो बिदे हाइबना चिंगबा कार्ड पिरक्ते हाइबना चिंगबा सिंगसिना मरम ओरगा चिंग फंगागा लेरंबा दुम लबा प्रजा मखै नपसागी बेनिफिशियरी कार्ड होल्डर सिंगदा चिंग सुना फंगदबा मदि अखोई चिंग कक्थलकपना चिंगबगी अचौबा समस्या अमखक होजिक मयोकनरी मसी अमा मियेंग संहन्निंगे अनिसबदे अखोईगे जस्टिस Wadwa Committee की recommendation सिंग असे सबसाना follow तो बिदवा मसीना थवई बिदवना मरम ओरगा पीरिबा चटना कंगलोन सिंग असे follow तो बिदवना मरम ओरगा नफसागी एजेंट खनब मतमदा Justice Wadwa Committee की recommendation दा बेस तोरगा एजेंट खनबियु हाइबसे मतम सांगनदगी हौना हाइरिबा गाइडलाइन चटना कंगलोन सिंग असे कोई थवई बिदना अमदे मसीदा सबसाना मसी वदवा कमिटी की रिकमेंडेशन से करीगे दमकता सत्नरगा एजेंट खनबदा नतना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मसीदा करीगे दमकता हाइरिबा सत्ना कंगलोन से फॉलो तौगदोबनी हाइरिबनो हाइरगदि फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी लेननबगी दमकता जस्टिस वदवा कमिटी की रिकमेंडेशन सिंग असे चनबा हौखिबने मसीना मरम ओरगा हुजेक एखोइगे राज्य सिदा प्रजा मखैदा सिंग यंथोकपा आइदि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तोबा मतमदा मसीना मरम ओरगा गाइडलाइन सिंग असे नेग्लेक्ट तोरपना मरम ओरगा एखोई मिसमैनेजमेंट तोबा करप्शन लेबा अदगी एखोई तंगाई फदबा कार्ड सुमसोई सुना पायरगा चेंग फंगबे यारबा अदुम लबा मियोई द लास्ट पर्सन द मोस्ट vulnerable member of our communities तगी मखोइगे राइटफुल entitlement constitutional right असे मतपगी अदुम लबा फिबम अमखक व फंगे मतंग अस्वाइदा जस्टिस वदवा कमिटी recommendation follow to the numberam orga equigi fazakrava chaliba equigi BJP led government equigi honorable leader of the house chief minister gi meeting makhada war on drug 2.0 sida 2017 da equi Khergao yumkhaibam da police na equigi drug related NDPS ki red chathava phaba kanda athingba pigeba miyoi sing था अनी अहुम जेल लेरुब मियोइसिंग एजेंट ओइना खंजलकपा अमदे पोक्सो की केस पालिबा मियोइसिंग यौसलकपा मसिना मरम ओइरगा खोइ मसिदा फजदब सिंग थोगनब्रा इन खंजे अदुगा नपसागी खोइ कार्ड अनुब साननब
7,000 new applicant in Khetrigao Assembly constituency gi pikhiba masi hoji foba resolve unresolved oina masi karigi damakta moise fazana verification toraga dakar leba documents sing na chingba sing se submit toraga ekogi DSO gi khuthang da che sing se sinnakraba matung da so hoji foba unresolved oina lei masi gi matang da so ingselhan janinge loina na nafsagi card sahi amagi phagadorba sida ekogi verification tobidadana leiriba तौननबगे मिंग कार्ड मखैसु लोसन बिख्रबा डॉक्यूमेंट मखैसु सबमिट तौख्रबसु हौजिक फोबा मसिगी मतंग द इखोय चपचाबा म खंगदना लेबना मरम ओरगा लाइरबा प्रजा मखैसना आइगी नाकता हाइदे एस ए लेजिस्लेचर मिहुत अमोइना खेत्रिगाव गई नाकता लागा मखोयगी कंप्लेन कयाम तौबना सिंगबसिंग तेंगजै मसिसु अथुबदा मियेंग संगगा मसि करमाइना तौरगा कोघन गने करमाइना फनगने हाइबना चिंगबसिंगदु इंसन हंजनिंगे अखोयगी public distribution system KFNPD gi yamna maruoiba praja makhayda khoi chingse matam chani honana bohona ba kanda labor contractor ase kananu haiba se masak khangdaba aduna maram warga labor contractor na mage labor gi wages sing hoke ba chahi ani se da pithok tabana maram moiraga awaba labor sing se da awaba mayuknari ba se masi athuba da mityeng changaga karigi da makta pithoktribano natragana labor contractor na mage tofam dhokpa mathau se tawdriba se karigi no aiba se thisan haningbagi apamba leijai this is a clear violation of NAPSA Act aduga and has severely impacted the morale and livelihood of this worker khoige miyam gi damakta leiriba sarkar sina hairiba asoiba awatpa mayam se yengsanbiraga chapchana asoiba makhai se corrective measures loraga discrepancies makhai se ekoi chumthokna nabagi tanja adu lohon janinge aduga khoige ekoi Kevin PD minister na su thambi khre hairiba myoy ani ching ekoi miss kedorumbadagi pharaga bel da lei hairiba se charge set ki matang da chapchaba ofa haibdi magi status ko kari leibano haibadu masu khangninge loina na makhoi ani na ching si kanagumba XYZ amada soidana maki yonthom gane hairiba ching praja gi damakta sarkar gi ching praja da yenthongna nabagi ching adubu atopa makhoi ani gi custody dagi kanagumba mada yonthokheba mi lawrameba mi adu su phabirabra phabidribra natragana fadragana kari gi manum gi fadabano madu phafam thoktabra haibasi su to singna maki khangjanenge aduga ekhoi gi ching si godown dagi ekhoi FCI gi or FCS ki godown dagi fair price of agent makhaina purakpa matamda chapchana adugi quantity have the magi quinton masing si chapchana olaga puraktabana maram moiraga bag masing thiraga oina purakpa bag se aidi kilo kayano chapchana adagi number of beneficiary na kayano sob number se gi allocated ekhoi rice quantity se kayano khangdabana maram moiraga ekhoi fair price of agent sing sina puraga magi mafam da cheng yan thokpa matam da ekhoi cheng si watpagi amadi thungdabagi adum laba samasya amasu lei hairiba samasya se so yengsan hanjaningi aroibada ina thamjaning masu honorable speaker sir while the recent distribution of NAPSA rice is a step in the right direction the numerous discrepancies and administrative failures highlights the urgent need for reform in our public distribution system. The government must take decisive actions to ensure that the benefit of the schemes reach all eligible citizens without delay or discrimination. I urge this House to consider these issues seriously and to support the necessary measures that will address these challenges and improve the life of our people. Thank you, sir.